JJM scheme alang imuta kijun long le dera jok radatum aroya lang chi hosi kijun na nona kaita me hakwa son thela pensi kiso chipon nang lang Maharapati long risar habia me ningkan isek ame kapima Karbi peni Karbi prime tuma birta than bang phi nilisami raniti mungpi la pen non arjuik tha birtang ton pen Lakhain korapho Nilip MAC constituency ke palo Nilip block adung rong khilana rong lapen dokhora be arong ara rafan adon tin langkapal ejia phan pura JJM pen kuti kuti atangka pen sideng pono bonta alang ki jun long lesi rong arat ke area lang chi hosi non puta junang bomla labang so sai nukur saha sopo vidyut saha pensi selam pono bonta labang so jal jivan mission pen ke claim pon alang non puta tengki alo lang avi lapen lang thap thya ko pensi atengki bang ke kehenosi ke ong thulo lapen atengki ta ke hectic lasi JJM ke claim bang tu nilip along kitang tik kidu ong setami claim paminang chipusi nilip head branch case ya maipu numarson ingling lapen ari sanghwa pen ke hang padupong lasi pravjin pen sai ke klema bang phumate contractor bijit saha nangche selam serak nangji lapen ke doa na sai sitame claim nangji pusi ke asia pen ke hangpon padu ni media korte demal akero pilo ini la persona por la dana tele thilora parko ase tini Karbi lo charlie a song pen JJM scheme dat chuki hola ni le balo la persona sai ke oi cái thằng long bên sĩ thì mình phải bị lo Charlie ở sống mình liệt ở rồi tuần pen bằng thế sĩ thì mình ra party tuần pen còn số cái hình nó sai cái oi alam thì tôi thấy chỉ mìnhเป็นไอหินเpen thì mình coi như là hắn nó mukul saha ada ini tu madiman long plian jadi em scheme cái claim cái patang konfi itu là si ini ni tu ma akenanji là hắn nó non cekloyon truck mare ningkani si ke chokan ta labang so a scheme ke claim ke patang ti pen apot lang kedure lang kelong le apot si ni tumpung tu ini pen abang bong labang so lang nang petang mate yang pelong piwe nang ji busi ni tu mahim pen kechonong di labang so sai ke deng pon ningkan isi bang ke chok pon lo lapen isi bang cekloyon truck la son si asai bang nukul saha bang long plian ke klem do la si dak teron lokon teron arong along ke klem bang la han lo ningkan si ke pleng lo sitame la dak kicheng si abu da bang ke alang long lo la so hut sitame filter kuri re alang si direct la PHE apai balong pong long kanek don si la so alang long si alang nang pandin ni thom ni plian ado we rong chok si ana rada tum la bang so alang jun long lo siame ako ni thom ni pli pen ako bon thu che la som de kong la si alang abang ke nona bang ke PHC alang ta long pon pe der lo la pen JJM scheme pen alang apod bang ta nona bang long pon pe der Nilipen Peter Teron report kat news BJP atum kaning jeveralam lake Karbiang long ching thur piklo laso joka ching thur amen pen Dr. Aman kilong tami nangdolo sitame a hokpet Karbiang long alo kop am ching thur loke kisung ke pho ataratum chinilo labang so video mate thela pen kiso phan ki pon lake kapre kapir thekalilo Ladakh Karbiang long amatlo so cheng denta MAC constituency ka parlo rongagura kanya ingleng arong nonapor digital akai pusi pulo sitame Karbiang long alo along thela pen kiso ke ponna ngatum tadulang lasi ahok pet Karbiang long ching thur pikloma Karbiang long ataratum labang so video kilang pen munti ignore
News Desk Report Karbi News Nizam Karbiang long aru nipa hiniani maharapati longri sarhabe be arideng pen maharapati longri sarhabe alama inturponsi sayang deng doan pangcengpong maharapati longri sarhabe ame kapidoponalong maipu moniram ronghang pen me chari ponsi sayang deng doan pangcengpong Bangso maharapati longri sarhabe ame pi kapidoponalong jasamet karbia khai nimrokom doan jasamet 6 schedule aron ki othipji mate kapang tang japhan chingki jathan patupon Lapen 6 schedule aron jasamet owekimi klim somar pen chenglok aron atang doan kachini mek et lapen aprang ki poncha phan chingki jathan pon Lapen longri longpat kapeklar jia puthak sitami chingki chingwan pon Tangte non maharapati longri sarhabe be alampi arjupon iksna Ini do na tengke aku arona teng pena bangke non asap kapaci brek pon dulu athima deng piamai ke aku ke gari motor ke liun aha barang se karbiang long along ria bangke la soposi arong tin aruptin komania teron arong komania rong hang arong la son arong adak tuar pantuar soy la sodo la pen pin porong karbiri curong ara haladak pen dak amlong labang soroi antuar ke pan lason aku aron pen di pon bom laso tuar pan tuar soy pen laso along pensi mane tuar pan tuar soy tang elo pulo tang te akisar atum lakhu hui pen laso hormai horkai ciron po laso pensi hormai kijun amai bangke hal suke dengpi hormai kijun pus aku bangke amen irpon sedang menon ni tum uwe kimi sar habie tum pen atum long cilang dun pen ni tum mat halo je hormai kijun pulo ko bangke li tum horapan ali pithinang ni pu pensi dengpi amai pansi ni tum bi poncho Sita deng piamaya bangke nona bangke nili tu maharapati longri ka aningkan bang ka bipon lapen sarhabi aromai ni tu maharapati longri long kripli sarhabi aromai do la bangso aromai long aningkan bang ta long ka prek si nili tum pon bo antenang li tu mantel la so deng pi amme long pen hala maharapati longri sarhabi amai la so ka pacera pon thu alama bang nang li than exima maharapati longri sarhabi amai lapen deng piamai tar mane la bangke hala deng piamai ke tuar pan tuar soy amen chorana maharapati po bangke la ke isi la maharapati longri ang bong longri a komiti do thukok nona bangke la so longri komiti bangke Dong kamukam pen Kelvin terang report Karbi News Jor pi chu phio pangtang nama aron dari pangtang nama Normalam soporapan dihi namo parman birta moington iksna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dihi namo phi puthot birta long wangthulong Rong khelana hitia dung ihum computer akulat jhorlum chingpua bangphu arunado schema men pen tangka pharu isra phokep chen dunsi pena anasar pe maratumalong tangka ke endun po birta kat news asahemalong birta na pale BJP sorkar bang det pen ki dukela gara ratuma phan panongsi jasemet swarlo mate mohila tuma phan RD ki pbk joine asona scheme sorkar pen 1 pc pena anatum kilong dundun Lapen pinangan atum ke kilong dun dia atum ta dulang pusi jathan rinti. La swang bong non malam arunadai scheme amen kimi ke thapji pu amen pen di phurong sopi pina anarong astar pi maratum chi oi jok si bangso arunadai ai scheme ki jok dun ji aphan cho thek bang we jun thek bang we si mantu si kathe angjima mekjang thek bang we pin Bangso arunadai scheme rong khelan ahithialong inut jolum chingpu abang pusi claim no Lasoki jogdun ji aphan inut along sika pharo isra phoke patangka rungte napisi amen thapji pua joine pena anasar pe maratum pharo isira phoke patangka che ponsi jogdun no Boda bangso apora hot Karbi student youth organization asong atum kacherok tok kidua joine ko ana hok mapu kelang patini dam japhan humri dam Hada ke thek dam longa bangke online kalisika prek apps website along si claim pitap aret pusi KSYO atum akwa pipon
Anpar ta bangso asa ki claim jia phan CAC alo DC pen thangnat ki otlong order abi. Atela so order donang ji. Kali te bangso asa claim un iputa alang litum dongpo. Kelam bang ke lapuin lo ladak long khilana long George lumching tu abang tua bang lumchung tu abang tua bang ladak dirok adukan mate komputer adukan do labang so komputer adukan long aruna doi amen ken exam ave pin skin ave pin pen reclaim phone labang so reclaim labang ke revenge ang ke labang ke complain atau aprang TPC tok cema labang so ke pakai yunai laso la bangcok tapi no na bang ke ni exam kave sini tum bang ke enquiry lo bang lo lang lo malang absent candidate sini tum bang ke pini kewaya so ka dius pen organization pen ke labang so dukan nang kan humri pen kebang lo lasi labang so dukan ke humri pen kebang labang ke lahilo lasi George lumching abang abang so dukan non bangke claim tang an por bangke thom no pon dai claim abang so ni claim thom ni claim pen ang bong alang li abang kitim nang pen harus sira poke di lut pen anam en pon kasi abang so anam pian pon kedo an bang tu abak mate bangki atum phang tame bang kitie paisa bangke pakai tan orang di tumbang ke di manpon, athe alang li ke claim di arom ta kali, apor ta kali, asi itu bangke alang li ke claim tangan pada top kedelo lah bangke, kami bangke mana bangke, top kiri ada di bangke, itu kewaya tu ka video organization pente itu kita sini ke lah ini. Oh, langsung ke claim alang lepek dolang berjadulong di pulang ka dolang berjadulong ada ko biolalong ka dolang berjadulong lasi hitung la support ako enquiry tu po hitung langnam tu po ditali tu po dong si dokok pulau tolte hitung la bangke action ako entu po ate mesan bukan itu pudonde lasi tame nonte apol kali pen tikem ninga tum kali la pinta lasi itu bangke no pini kana mengdak konceng kono non di pulau sidon dolang mate itu enquiry pen pola bangke Lakhain korapo Nilip MAC constituency Nilip BJP Mondarasa Hemalong Bijoy Gupta mate BJP Karbi Anglong district in charge Nilip constituency along BJP asong kapangtang Japan kahumri dama birta pherangke Pitor Teron Penkat news along birta napale Mayalong Jasemet non kiwang GMAC kilega hut puthot BJP party lethot Nilip along kachepa haipon thu wek Japan si jingki chithanpon Bijoy Gupta pherangkia bitung aphan kapachinia tengke alangli nangka homria theke BJP party along claim bang pu bang phi doang sitame data pharma sa ke claim kapang ton de Japan BJP party along sa ke claim abang pu bang phi doang aphan ning kapirungchi mate kapang tang thu Japan si nang homri lo Lapenan parta labang so kahomri lake East Karbi Anglong district a constituency tinta kahomri pada ponchiputa alang ni pen pachini pontu The activities is, you know, the Bharatiya Janata Party Karyakarta are dedicated workers, and our penetration at the root. We have the Mandal committee, we have the Shakti Kendra in charge, we have the booth committee, and each booth committee there are 50 members in each booth committee, and below the booth committee we have the page in charge. 354 page in charge in the Nilip Mandal itself. So it is our duty to motivate and to activate the page in charge, 354 page in charge, 29 booth president and the committee of the booth, 29 booth committee, and Shakti Kendra in charge 7, and overall the Mandal and the different morchas at the Mandal level, SC, ST, OBC, Kisan, T, minorities, Yuvak, Mahila. So this is the prime and foremost and important duty of each and every Karyakarta, and for that I am here. Thank you, sir. Thank you. Purpose Yeah. of the Bharatiya Janata Party Karyakarta to work every day.
Bharatiya Janata Party believes in the vibrant organizations. So I am here, not only here, but in all the MSC of the East Karbi along to get up our Karyakarta for strengthen the organization as well as the ensuing council elections. And you know, Bharatiya Janata Party is the largest political party in the world. And our leader, that is the world icon Narendra Modi Dangaria. Hemant Biswa Sharma is our chief minister. He is the one of very strong chief minister in the India. Under the leadership of the Narendra Modi and Hemant Biswa Sharma, we want to win all the council in the East Karbi Anglong, in the West Karbi Anglong. Out of 26, we are getting all the Karyakarta to win the 26 elections. So this is the aim and object of today's visit. Then, sir, what are the activities will be done before? Pini Karbi frame to Mabirta Banke Lapansi Kangton Iklong.